har bir kishiga iri kishiga endi xizmatda bo'lib, majburiy bo'lsa, huquqqa yaxshiroq, chunki добровольный bo'lsa armiyaning soni bitta kim bo'ladi. Kontrakt bo'yicha boruvchilardan ko'pchiligi biz выходный situatsiyadan ko'pchiliklar balki bor. Qaysisi o'z taraf bilan boraydi, chunki kimgadir shu, kimlarga военный bo'lgan o'shalar da var mümkünler. Lekin endi o'z turmushini yoki o'z oilasini eriklikda yoki tinchlikda tuturadi ekan, nima endi armiyadan so'ng yoki armiyada xizmat etuvda unga foyda beradi hamda armiyadan so'ng da u sizin ikinchi raf hissetacak. Даже ikinchi kishilarning fikrlari ana bo'yicha o'zgaracak hamda o'zi da ikinchi raf уже fikrlay boshlaydi. Военный подготовка kerak ekan. То есть kerak ekan. Unda не просто слушарга öğretirler, atırga öğretirler. То есть u kishini hunarga öğretadi. То есть ничектер, допустим, нигде ситуация ничек шығу, сенде qo'yilar sana задача, эверне шуны ничектер ясарга керек. Сен фикерлейсің ничек ясарга. Evet, интересно. Нендей средстволар, нендей эверлермен шығарасың, ол сенің ішіңнен тұрады. То есть башын шатайын, в общем. Ну, Татарстан армиясы болса, болса, то частьлар Россияның bütün частьлары ауыр халда болар еді. Ничегінде? Ну, егер татар халқы etmese, қалған частьларда, то есть Россия болады, то есть нейді частьтар ауыр болар еді. Çünkü татар кішісі ол ауылда өскен кіші, то есть татар неймен рухында өскен кіші, ауылдағы көрәген дейді. Көп ұшырақтарда, бүтін болған жерлерде, қаларда болмадымен, то есть нейді көп іштірек түрікілер, біздің шестіде бек татарларына өткендері уважали. То есть татарлар келдер, все, біздер елет тәртіп болады. Çünkü нейді болса да бар милләтшілік, как бы әзімі көзім болса да, бар милләтшілік, бар татар кішісіне, то жауаптан әбір бар. То есть оны просто так қана нетмейін, қалдырмын. Bilgenler iken işte sana bizde yine Tatarların bekledikleri yaratılar. Çünkü Tatardakiler Allah'a şükür de bizde de evet bu. Çünkü даже geçten biz ahırda bizge ahırda ettiler. То есть молодцы деп Tatarlar indi. Minande призывны, то есть бек ошқадағыз деп айтты енді şu біздің командир. Көре армияға егер барасың екен, то что сен мұсылман екен, аны бірде яшырасы түгел. Çünkü хадис бойынша айтқанда, дұрыс айтсам алдағанша деп мынандай хадис бар. Солша айтерге, что сен мұсылман, иншалла Аллах тағала ашыр сен жолын. Çünkü мен келгенде айттым, мен мұсылман, мен намаз оқимын деп, мен шүкілерім болашақ ма екен деп сұрады. Korkmaz bulaşak dediler. Çünkü çanlar kişiye kuşatlar starший призывlar namaz okuşlardan bari birinci kişi. Ettiler bunda kıyılar işlerine qarab оқисың деп, bir нәрсені демейшек деп. Ну, ризықлар бойынша енді ризық бізде har birimizde өз выбор өзімізде. То есть біз misal үшін біздер столовыйда берер екен, егер ит falan evlerine biz sorağım ki to bizge bilmeyiriz deyip sorağım. Hadi sorağım ki. Şuna göre halal rızık boyunca da şu itkine halal tuğun. Hem de elek bireler yeken şu sağla hazır indi andıya mümkün yok mümkün son. Şuna göre mümkünçlikler yaşamı boyunca indi rızıklar boyunca direkt ağırrak. Namaz okul boyunca to есть сұралып, яки міне намаз уақыты жетті деп айтып, бүтінсін, то есть командирына, яки өзінің главныйына айтып баран керек, то есть мен намаз оқимын, мен үшін күреш шартлар болса, мүмкіншілік болса кетергейін. Ұяларға керек түгіл, біз мұсылмандар, Аллах тағала
Калганнар, анда булган руслар ничек карый? Менә алар ни ихтирам белән карыйлар. Чөнки менә бер аерым бүлмә бар, спорт шөгыльләнә торган бүлмә иде шунда. То есть намаз вакыты җитсә, как раз перерывларга да кем булса, тиз генә кереп, то есть намаз укый ала иде. Намаз кергәндә һәм намазлыкны җәйгәндә, сослуживец карап, урыслар булсын, татар булсын, кем булса, алар аңлыйлар, то есть мин намаз укыйм и нилар әйтә тороза 5 минутка дип торып әйтә, кайып шай чыгарып, алар чыгалар иде, аңлыйлар, аңлыйлар иде. То есть служба ахырында офицерлар да яки, то есть командирлар да белә башладылар, то что бу нидә ротада бер мусульман бар дип шуңа күрә кичкә намазларны укыганда алар тикшерүгә килә иде. Һәм дә то есть һәр кичтә проверяющий саны кеше саны, то есть солдатның саны ничә кеше җыйды, һәм бер кеше җитмәсә, әйтергә, то есть дежурный әйтергә тиеш, кая соң бу солдат дип. Әйтә иде, ул намаз укый. То есть кем белә иде мине, то есть то есть тыныч кына чыгып китә иде. Кем ишешмәй иде, ишекне ачып карый. Понятно дип чыгып китә иде. Безнең частьтә, по крайней мере, авырлык булмады.